U Dačkoj Srbiji je vladao car, u katoličkim izvorima je titula kralj, mada je car tradicionalna serbo-raška titula, Svevlad koji je imao 3 sina, Brusila, Totila i Oštrila. 2 mlađa brata su sa jakom vojskom krenula na jug 490. godine i najpre su imali sukob sa Gepidima, saveznicima cara Odovakara, zatim su na Savi imali borbe sa Akarovim trupama sastavljenim od Verlih. U tom boju poginuo je kralj Istre. Iz ovih događaja vidimo da je severna granica i Akarove Srbije bila na Savi. Niko ih nije mogao zaustaviti, prodali su u Ilirsku Srbiju i potisnuli Odovakara. Potom su se braća razdvojila, Totila je sa delom vojske otišao u Italiju, a Oštrojilo je ostao u Srbiji. Dok je Oštrojilo imao dosta lak posao u poduhvatu da preuzme Markelinovu kraljevinu i uspostavi svoju vlast od Vinodola do Apolonije i postavi svoj tron u staru srpsku prestolnicu Skadar, dotle je Totila morao da mačem stvara svoju novu kraljevinu u Italiji. Njegova država se naziva jednostavno Srbija. Odovakar i Teodorik su se dogovorili da vladaju zajedno u Raveni. Tek dolaskom sinova kralja Dačke Srbije, Svevlada 1501, Oštrojila i Totile, 490. godine, konačno je obnovljena i učvršćena Ilirska Srbija. Oštrojilova prestolnica nove Ilirske Srbije bila je opet u gradu Skadru, kao i pre rimskog osvajanja. Markelinova prestolnica je bio grad Solin, Split. Obnovljenu Ilirsku Srbiju stranci su po navici nazivali Dalmacijom, po rimskoj provinciji Dalmaciji i po Markelinovoj kraljevini Dalmaciji. Srbi su ovu svoju novu državu nazivali Srpskom, odnosno Srbijom, kako to konstatuje francuski istoričar Charles Difresne Dicane. Nije redak slučaj da su i Srbi, u prepisci sa strancima, ovu Ilirsku Srbiju nazivali Dalmacijom ili Ilirijom. Ilirska Srbija pod Svevladovićima imala je približno istu prostornu širinu kao i rimska provincija Ilirija. Granice Srbije su najčešće pomeranje na jugoistoku prema istočnom rimskom, romejskom, carstvu, takozvanoj Vizantiji, i na severu u Panoniji. Kralj Oštrojilo je od početka vladao nad Dalmadijom, Ilirikom, Donjom Mezijom i Bosnom. Ovde Dikane podrazumeva pod Dalmacijom proširenu rimsku provinciju Dalmaciju, koja obuhvata i Hercegovinu, pod Ilirikom podrazumeva današnju Crnu Goru, Albaniju i Republiku Srbiju, a pod Donjom Mezijom današnju Severnu Bugarsku. Svevlad je očistio 493. godine Norik i Panoniju od Varvara, koji su bili upali u te pokrajine, kako piše Prico de San Mari. Norik je ovde današnja Slovenija, a Panonija o kojoj je ovde reč, je današnja Slavonija i Južna Mađarska. Ilirska Srbija se teritorijalno spajala sa Dačkom Srbijom kralja Svevlada. Svevlada je nasledio najstariji sin Rusilo. Tako su 3 brata istovremeno bila 3 kralja, Brusilo u Dačkoj Srbiji, Oštrojilo u Ilirskoj Srbiji i Totila u Južnoj Italiji. Iz toga vremena potiče grb dinastije Svevladovića, štit plave boje sa 3 krunisane lavlje glave zlatne boje. Ovaj grb se održao sve do naših dana kao grb Dalmacije. Tako je Srbija, oko 500 godine, obuhvatala sve zemlje od Vinodola do Pelonije, kako to opisuje Mavro Orbini. Vinodol je na granici Istre, a Pelonija je današnja Pelagonija u Makedonije. Pelonija je nekada bila posebna kraljevina sa glavnim gradom Belom Zorom, današnji Veles. Prema savremenim nazivima zemalja, Srbija je pod Svevladovićima obuhvatala Dalmaciju, Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Slavoniju, Crnu Goru, Albaniju, polovinu Republike Makedonije, Republiku Srbiju, Severnu Butarsku, Južnu Mađarsku i spajala se sa Dačkom Srbijom na Dunavu. U vreme vladavine kralja Svevlada, Oštrojlovog sina, od 535. do 549. godine, bile su povezane u neku vrstu zajednice, sve 3 Srbije, Ilirska, Dačka i Sarmatska. Posebno se napominje da je kralj Svevlad vladao Bosnom, Dalmacijom, Hrvatskom, Vlaškom i delom Poljske prema Dikanžu. I u vreme Svevladovog sina i naslednika, Selimira, vladao 549. i 568. godine, Srbija se prostirala od Jadrana do Sarmatskog mora. U Dačkoj i Sarmatskoj Srbiji vladala su 3 Selimirova mlađa brata, Leh, Čef i Rasko, kako piše Dikane. Kako još piše Dikane, Srbiju su, opšte uzevši, i Sarmatijom zvali
Srbi se u to vreme pominju i pod različitim imenima, obično po imenima pojedinih zemalja, ali i kao Spori ili Sloveni. Ime Sloveniji se upravo tada i pojavilo kao neko uopšteno i vulgarno ime za Srbe, kako kaže Dikane. Ime Sloveniji se pojavljuje prvi put u istorijskim zapisima 552. godine kod Jornandesa i Prokopija, kako to konstatuje francuski istoričar Priko de Saint-Marie u ratovima između Srbije i Istočnog rimskog carstva, u vreme cara Justinijana i takođe cara Svevlada, od 535. do 548. godine, obe strane su imale više saveznika. Saveznici Srbije bili su Goti iz Italije i Fruzi, Franci, kralja Klotara. Fruzi, koji su zaposeli staru Rodaniju, odnosno Galiju, bili su jedan savez različitih plemena, poreklom iz Sarmatske Srbije. Goti iz Italije bili su Geti iz Dačke Srbije. Ovde se ne radi o narodima, već o vojskama iz raznih serbo-raških, keltogetskih, ratničko-nomadskih plemena, što ilustruju brojni su podaci o izukrštanosti gotskih vladara raznih plemena, gde su rođena braća vladari različitih plemena, očevi i stričevi nekih drugih. U ovom dugom ratu sa Romejskim carstvom, Srbija je izgubila nekoliko primorskih gradova, jer je Rimska imperija imala premoć na moru. Praveći nagodbu sa Srbijom, car Justinijan je ove gradove proglasio nezavisnim gradovima državama pod svojom zaštitom. To su bili Dubrovnik, Solin, Trogir, Zadar, Rab, Krk i Osor. U vreme vladavine cara Vladana, 568-590. godine, Bugari su zatražili da ih Vladan primi pod svoju vlast i zaštitu, kako to piše Đan Antonio Voman. Bugari su kao narod Hunugundi, koje su carigradski pisci nazvali Volgarima, po reci Volgi na čijim obalama su ih prvi put upoznali. Car Vladan je primio Bugare i dozvolio im da se nasele na Donjem Podunavlju. Orbini kaže da su tada bili svi pagani, Goti, Sloveni i Bugari, i da su svi govorili istim jezikom. Veliki broj naroda, koji su sa carom Vladanom govorili istim jezikom, zatražili su da ih on uzme pod svoju vlast i zaštitu. Pošto su bili primljeni u Srbiju, Bugari su počeli da grade kuće i da se trajno zadržavaju na datom zemljištu napuštajući dotadašnji nomadski način života. Car Vladan je povratio 4 primorska grada, Dubrovnik, Solin, Trogir i Zadar, preneo je svoju prestolnicu iz Skadra u Solin, kako to piše Đan Antonio Boman. To je bilo oko 575. godine i Solin će biti prestolnica Srbije sve do 640. godine, do njegovog razaranja od strane Avara. Vladari iz dinastije Svevladovića nisu bili hrišćani, iako su bar 2/3 tadašnjeg stanovništva Srbije činili hrišćani. Svevladovići su smatrali hrišćanstvo kao jedno od verovanja u antičkom smislu, poštujući već više puta opisane principe sorbeizma, to jest izvornog serboraškog pravoslavlja, pa su čak štitili hrišćansku crkvu u Srbiji, pošto je Srpska sirmijska arhijepiskopija, zbog stalnih napada raznih plemena, premeštena u Solun, grad koji je bio pod Romejskim carstvom. Srbija je tada ostala jedino mitropolija sa sedištem u Solinu. Pod Svevladovićima ova mitropolija postaje arhijepiskopija i Srpska autokefalna crkva. Mitropolit Onorije III. Poglavar Solinske crkve od 528. do 544. godine, sazvao je pokrajinski crkveni sabor u Solinu 530. godine. Na tome saboru Onorije je imenovan za arhijepiskopa, čime je postao ravan u crkvenom dostojanstvu sa rimskim arhijepiskopom i sa carigradskim arhijepiskopom i patrijarhom, kako to u svojoj istoriji crkve u Dalmaciji opisuje Đan Antonio Voman. Srpska solinska arhijepiskopija imala je pod svojom upravom više eparhija. Prema Nikodimu Milašu, u prvoj polovini 6. veka Solinskoj mitropolitanskoj katedri su bile područne eparhije, Solinska, Zadarska, koja je pokrivala Liburniju i Apodiju, Rabska, Skradinska, koja je pokrivala neke predele u Bosni, Epidaurska Dubrovačka, koja je pokrivala jedan deo Južne Hercegovine, Neretjanska, Dalnska, Makarsku, sa braćom Ilješom, Imotska, sa sedištem u tvrđavi Lovrač na brdu Gradina, Sasinska, sa sedištem u tvrđavi Sasin u Bosni, Sarnicka ili Saritska, Sarajevska, Sarsentarska, u Bosni, Sisačka i Brodsku eparhija. Milaš ne razjašnjava sa svim lokaciju svih eparhija u unutrašnjosti kopna, a Priko de Saint-Marie daje neka razjašnjenja. Samostalnosti Srpske crkve jednako su se protivili Rim i Carigrad, u svome poduhvatu da obnovi Rimsku imperiju u njenom najširem obimu. Car Justinijan je pokušao da osvoji Srbiju,
Posle neuspelog rata koji je trajao 13 godina, Justinijan je odlučio da bar počini srpsku crkvu, jer je vlast preko crkve bila uspešnija. Uz pomoć rimskog arhijepiskopa Vigilija, Justinijan je osnovao Pećku arhijepiskopiju 648. godine. Ova nova arhijepiskopija je bila zvanično arhijepiskopija Ilirije, pod čiju jurisdikciju je stavljena sva teritorija bivše rimske provincije Ilirije. Solinska arhijepiskopija je imala da se potčini Pećkoj arhijepiskopiji, a ova je bila potčinjena Carigradskoj crkvi. Solinska arhijepiskopija, kao i grad Solin, potpuno su uništeni od strane Avara 640 godine. Novigrad Split, naslednik starog grada Solina, postao je sedište obnovljene arhijepiskopije, ali ova nije više imala ni vlast ni snagu stare Solinske arhijepiskopije. Pećka arhijepiskopija je kasnije postala srpska patrijaršija. Još u veku, pećki patrijarsi su se nazivali u svojim zvaničnim dokumentima patrijarh Raške, Bugarske, Srbije, Sirmijuma, Slavonije, Japodije, Istre, Hrvatske, Dalmacije i Bosne, o čemu piše i Đan Antonio Boman. Pod Srbijom se ovde, kao u svim dokumentima ranog srednjeg veka, podrazumeva prostor od reke Neretve do reke Vojuše. Ta teritorija je bila matična teritorija Srbije, pre rimskog osvajanja i posle obnavljanja države Srbije. Teritorija današnjeg Srbije je bila obuhvaćena Podravskom i delimično pod Sirmijumom. Istra je postala sastavnim delom Srbije 600. godine. U vreme avarskog haranja Srbije, posle Radimira II. Od 639 do 641. godine, na prestolu Srbije smenila su se dva vladara, čije imena su ostala nepoznata. Poslednjeg od njih pogubio je vojvoda Svetimir 641. godine. Početak 7. veka je period kada dolazi do navodnog intenziviranja upada Srba na Helmskog poluostrva i do navodnog doseljavanja u vreme romejskog cara Iraklija, najverovatnije 626. godine. Teorija o ovom doseljavanju je zasnovana samo na dokumentu o upravljanju carstvom, u latinskoj verziji De Administrado Imperio. Ovaj spis, a to je jedini spis koji uopšte govori o nekakvom doseljavanju Srba na Helmsko poluostrvo, pojavio se tek 1611. godine u Francuskoj i pripisan je romejskom caru Konstantinu VII. Porfirogenitu iz sredine 10. veka. Činjenice koje su navedene u našoj studiji govore o postojanju antičkih srpskih država mnogo pre toga. U ovom poglavlju je prikazana verzija srpske države pod dinastijom Svevladovića od 490. do 641. godine, koja je naslednik Markelinove države, začete još 454. godine, sa ukupno 9 vladara. Svi ovi vladari su nosili tradicionalne nazive car, a formalno se u latinskim i italijanskim izvorima nazivaju kraljevima. Srpski istoričari Miloš Smilojević i Pantelija Srećković opisuju u 19. veku ove vladare i utvrđuju njihov kontinuitet sve do dinastije Nemanjića. Podloge za ove rodoslove nalaze se u Ajetopisu popa Dukljanina i njegovoj latinskoj verziji, pretočenoj u Kraljevstvo Slovena, Mavra Orbinija, ali ti izvori nisu jedini, pa nema mesta proglašavanju ovakvih teorija za srpski nacionalromantizam. Sve te činjenice se navode u više dela katoličkih historičara iz Italije, Francuske, Nemačke, Dalmacije i Dubrovnika od 17. do 19. veka, a svi oni se pozivaju i na antičke izvore, kojima podupiru kontinuitet starosedelaca Helmskog poluostrva do današnjih Srba, koristeći ilirsko ime kao isključivu odrednicu za Srbe. Smatra se da je letopis popa Dukljanina nastao u drugoj polovini 7. veka. Sam autor u uvodu navodi da je preveo sa slovenskog na latinski postojeći spisogotima Libellum Gotorum, koji se na latinskom naziva Regnum Sclavorum. U ovoj izjavi treba uočiti veoma važnu činjenicu. Spisogotima se na latinskom naziva Regnum Sclavorum, to jest postoji znak jednakosti između naziva Goti i Sloveni. Izjava sadrži i podatak da je izvorni tekst postojao pre toga i na slovenskom jeziku, ali autor ovaj jezik ne naziva gotskim. Sa gledišta zvaničnih historičara, ova tvrdnja ne sadrži nikakvu bitnu informaciju i rezultat je stilskog oblikovanja uvoda u spis, odnosno, primenom čitave mentalne akrobatike pokušavaju da obezvrede ovaj podatak.
Sa gledišta naše studije, Dukljaninov uvod je vrlo informativan i potvrđuje da se kod latinskih autora pod pojmovima Goti i Sloveni podrazumevaju nomadski ratnici koji upadaju sa severa među istorodno stanovništvo koje se kod ovih autora uobičajeno nazivaju Ilirima, Dalmatima. Letopis popa Dukljanina se kod novijih historičara, pobornika teorije o doseljavanju Srba na Helmsko poluostrvo, smatra nepouzdanim izvorom i omalovažava se na razne načine. Tipičan je primjer hrvatskog istoričara Ferda Šišića, koji u komentarima izdanja ovog spisa na srpskom jeziku, što detaljno citira i priređivač najnovijeg prosvetinog izdanja, već u prvoj rečenici Dukljaninovog spisa, otkriva nelogičnost, konstatujući da je Papa Gelazio II živi u 12. veku i nije savremenik romejskog cara Atanasija. Time na samom početku diskredituje Dukljaninovu ozbiljnost, jer on, eto, sebi vremenski bliskog papu premešta u više od 7 vekova dublju prošlost. Ova Šišićeva analiza je predmet prave male studije autentičnosti tog navoda u originalnom rukopisu, izvedena od strane priređivača najnovijeg prosvetinog izdanja. Međutim, jednostavnim pogledom na listu rimskih papa i godine njihovog stolovanja, uočava se da se ovdje radi o stvarnom savremeniku cara Atanasija, papi Svetom Gelaziju. Jednostavnom greškom u prepisivanju skraćenice za odrednicu za C1O 5C1O mogla je bez ikakve zle namere nastati zamena skraćenicom za oznaku drugi, secundo sado. Napomenimo još i da je nepravedno potisnuti Miloš Smilojević ispravno naveo da je ovaj papa, koga on u svojoj knjizi naziva Gelalaj, postao papa 491. a umro 496. godine, što kazuje na postojanje tačnog podatka u dostupnoj literaturi i na zlonamernost sumnji u identitet pape, sa ciljem diskreditacije Dukljaninovog spisa. Najnovije uporedno izdanje, Aetopisa popa Dukljanina, Istorijskog instituta Sanu i manastira Ostrob na srpskom jeziku, pod nazivom Gesta Tegnum Sclavorum, predstavlja ozbiljan iskorak u ozbiljnom naučnom pristupu, neuobičajen kod srpskih modernih historičara. Uporedni tekst latinska izvora, kao i hrvatski srpski prevod, pružaju istraživaču mogućnost za ozbiljno upoređivanje pojedinih rečenida. Usto, komentari nisu uobičajeno obojeni omalovažavanjem ovog izvora. Tako je ispravno konstatovano ime pape Gelazija, uz opasku da se greška javlja u starim latinskim prepisima, a posebno je analiziran rad hrvatskog istoričara Ferda Šišića i ukazano je na njegove greške i pogrešna ukazivanja na falsifikate, kao i previše truda oko dokazivanja da letopis potiče iz Ziveka. Živković smatra da je danas poznata verzija iz Ziveka i da je delo barsko-dukljanskog arhijepiskopa Ručera, češkog porekla. Ovdje se nećemo više upuštati u detalje ove zanimljive analize letopisa popa Dukljanina, odnosno Gesta Regum Sclavorum, jer većina detalja ne igra bitnu ulogu za našu analizu. Prilikom pisanja Kraljevstva Slovena, Mavro Orbin je mogao imati na raspolaganju više verzija prepisa letopisa popa Dukljanina. Jedan od njih je 1510. godine priredio Dubrovčanin Marko Marolić, na osnovu ranijeg, danas izgubljenog, prepisa svog rođaka, splitskog plemića Dominika Papalića. Drugi prepis je 1546. godine u Omišu priredio Jerolim Kaletić, koristeći također, kako sam navodi, Papalićev tekst, nastao na osnovu pisma koje je pronašao u Krajini, u Marković, ujedne knjige pisane hrvatskim pismom. Krajem Maksviveka je nastalo još nekoliko prepisa ovog teksta. Ipak, analize Tibora Živkovića ukazuju na činjenicu da tih prepisa nije bilo mnogo i da je praktično Orbinijev tekst prva kompletna verzija ovog spisa. Ovdje treba istaći, da sa gledišta naše analize, dosta neobično zvuči navod pripisan Kaletiću o nekakvom hrvatskom pismu, jer se to ne uklapa u stil katoličkih autora toga vremena. Bilo bi prirodnije da je upotrebljen izraz slovensko pismo ili gotsko pismo, kako je to tada bilo uobičajeno, umjesto izraza koji je ušao kod hrvatskih historičara u optidaje mnogo kasnije. Naglasimo i važnu činjenicu, da Marko Marolić također tvrdi da je preveo tekst na osnovu Papalićevog prepisa, o čemu govori u pismu Papaliću 1510. godine, koje Lučić navodi u uvodnom delu Marulićeve hronike. Iz ovog pisma se jasno vidi da se radi o dalmatskom jeziku, pa je prilično jasno da je termin hrvatsko pismo naknadno pripisano Kaletiću, ako stvarno postoji ovakav navod u originalu iz 1546. godine,
Bilo bi korektno da je Franjorački nazvao Kaletića praocem hrvatske povijesne znanosti, jer ovakav tekst sa pominjanjem dalmatskog jezika citira sam Ivan Lučić, otac hrvatske povijesne znanosti, prema Račkom. Na bazi činjenica iz ove studije, pokazuje se da se kod Ukljaninovog spisa radi u veoma važnom istorijskom izvoru, koji ni brojnim prevođenjima, doradama, izmena naziva za narode i jezike nije izgubio suštinsku informaciju. To potvrđuje i kasnija upotreba ovog spisa kod Mavra Orbinija i niza katoličkih autora. Svi oni pokušavaju da ovaj spis iskoriste za pojačavanje nekih svojih ideja, ali ne spore njegovu ispravnost u pogledu tačnosti opisivanja istorijskih činjenica, iako svi oni raspolažu obiljem drugih istorijskih izvora. Osnovna linija ovog spisa se zadržava u obradama drugih autora Svetksik Sveka. Navedimo primjer kratke istorije Srba Pavla Julincapse 1765. godine, kada počinje da preovladava proces krojenja hrvatske istorije, započet intenzivnijeg sviveku. Pate novije studije koriste pretežno uvodni deo Ukljaninovog spisa, na koji pokušavaju da nadovežu nekakve hrvatske rodoslove, i da sve to uobliče na principima teorije o doseljavanju Srba i Hrvata na Helmsko poluostrvo u Vivku i dizanjem na nivo dogme kontroverznog spisa, de administrado imperio, pripisanog romejskom caru Konstantinu i Porfirogenitu iz sredine sveka, koji se pojavljuje u javnosti tek u sviveku. Tako, krajem 17. veka, još jedan katolički istoričar, benediktanski kaluđer istoričar i prevodilac iz Venecije, francuskog porekla, i službenik Habsburške monarhije, Kazimir Frešot, 1640-1720, objavljuje 1687. godine u Bolonji istoriju Dalmacije. Ovo delo se već naredne godine objavljuje u Napulju, bez jasnog navoda imena autora, sa posvetom admiralu Onoratu Bonifaću Papaćinu i sa naznakom da je podatke prikupio Osereve. Već naredne godine se u Frankfurtu objavljuje prevod ove knjižice na nemački. U ovom delu se daje kompletan prikaz srpskih vladara, naziva ih kraljevima Južne Dalmacije, koja se još naziva Srbijom, od 490. godine do Stefana Nemanje i nadalje do Tvrtka i Stefana Tomaševića. Francuski lingvista i istoričar jezuitskog obrazovanja iz 17. veka Charles Karol Difresne, Sir Dikane, žive od 1610. i 1688. godine, napisao je obimno delo o istoriji Ilirika, koje je objavljeno tek 1741. godine od strane Josipa Kegljevića. I on je, kao navedeni prethodnici, u svoju istoriju uključio vladarske rodoslove. Tako u 3. glavi navodi listu vladara od Svevlada do Stefana Nemanje. Trogiranin Ivan Lučić, 1610. i 1679. godine, je školovan u katoličkim školama, najpre u Rimu u Seminarium Romanum, a potom je studirao u Padovi. Bio je član papskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu i njegov predsjednik. Hrvati ga danas smatraju ocem hrvatske povijesne znanosti, kako ga je 1879. godine nazvao Franjo Rački. Objavio je 1766. godine u Amsterdamu delo o kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, 3, koje predstavlja polaznu tačku svih hrvatskih historičara, u kome obilno koristi spis Konstantina VII. Porfirogenita, u svojoj istoriji Dalmacije i Hrvatske, Ivan Lučić navodi kao posebna poglavlja Orbinijevu verziju Presbiteri Dioklitis Regnum Sklavorum i Marulićevu verziju takozvane Hrvatske hronike. Lučićevo delo se ističe izrazitim korišćenjem navoda Porfirogenitovog spisa, pa je ono preteča kasnijih studija, u kojima se insistira na ovom spisu i on se koristi kao dokaz o doseljavanju Srba i Hrvata. Italijanski jezuita Daniele Farlati, žive od 1690. do 1773. godine, autor ogromne osmotomne istorije, crkve u Iliriku i Iliricum Sacrum sredinom 18. veka, piše detaljno o dolasku dinastije Svevladovića. Pre prelaska na opisivanje, izvodi temeljnu studiju izvora i analizira letopis popa Dukljanina, varijantu Marka Marulića i citira Dikanžove navode. On pri tome analizira i Porfirogenitove podatke, ali ipak zadržava pristup kontinuiteta Srba, odnosno Ilira. Ovo jasno pokazuje da ni do početka 19. veka, kada izlaze posljednji tomovi Iliricum Sacrum, u redovima dobro obrazovanih katoličkih jezuitskih historičara, sa bogatim izvorima, koji sigurno nisu bitno naklonjeni Srbima, ne vlada teorija o diskontinuitetu stanovništva u Dalmaciji i nekakvom doseljavanju Srba i Hrvata.
Dubrovčanin Andrija Kačić-Mijušić, živeo 1704. do 1760. godine, takođe franjevački kaluđer iz manastira u Zaostrogu, objavio je 1759. godine svoje delo Razgovor ugodni naroda slovinskog, u kome ističe kontinuitet naroda slovinskog u Dalmaciji još od 5. veka pre Hrista. U hronološkoj listi događaja navodi i sve činjenice u vezi sa dinastijom Svevladovića, a u opisima događaja iz 7. veka naziva avare Slovenima i praktično opisuje vojne upade, bez ikakve teorije o nekakvom prvom doseljavanju Srba. Nešto mlađi od Farlatija i Andrije Kačića-Mijušića, Franjevac iz reda male braće Đan Antonio, Ivan Antun, Boman, u svojoj istoriji Dalmacije, Hrvatske i Bosne iz 1775. godine, pisanoj na bazi dela Gašpara Vinjalića, takođe navodi iste podatke o vladarima. Ivan Katalinić u svojoj istoriji Dalmacije takođe navodi dolazak Svevladovića na vlast u skladu sa drugim pomenutim autorima, ali u kasnijim opisima prelazi na verziju takozvane Hrvatske kronike. Bilo bi nelogično stavljati pod sumnju ovakve usklađene navode katoličkih historičara jezuita. On najčešće ne pišu istorije država i naroda, već crkvenu istoriju Dalmadije. To su po pravilu dobro školovani ljudi u jezuitskim školama koje su u to vreme predstavljale najbolje moguće obrazovanje. Takođe se dobro zna da oni za svoje analize raspolažu ogromnim fondom Vatikanske biblioteke, kao i da se njihove tvrdnje kontinualno javljaju u više studija tokom više od 4 veka. Bez ičijeg osporavanja. Na ovo treba pridodeći činjenicu da te iste studije obilno koriste zagovornici ciljno modifikovanih teorija kritičkog istorijskog pristupa, svuda gde im njihovi navodi odgovaraju. Na osnovu toga je veoma uputno koristiti ovo bogatstvo od istorijske literature, a svaka činjenica u korist sprovedenih analiza istovremeno je jak argument za dobru zasnovanost pristupa analizi. Mnoge zlonamerne istorijske studije, sa osnovnim ciljem da minimiziraju istorijsku prošlost Srba i drugih Slovena, obilato koriste činjenice iz studija ovih autora. To je onda, sasvim bez sumnje, važan motiv za traženje korisnih informacija u njima, a razlog je jednostavan i vrlo logičan, čak i žestoko falsifikovana studija mora da koristi ogroman broj tačnih činjenica, kako bi ciljni falsifikat bio zamaskiran. Suština istinitosti prvih poglavlja letopisa Popa Dukljanina, bez ulaženja u pojedinačne nepreciznosti, potvrđena je arheološkim nalazima. Arheolog Đorđe Janković je početkom 90-tih godina proteklog veka vršio brojna iskopavanja na teritoriji Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Rezultat je otkriće pogrebnih ostataka, takozvanih gromila još u 4. veku i njihova očigledna veza s rimskim vojnim putevima. Ove gromile ne bi mogle da postoje prema stavovima zvaničnih historičara, međutim one postoje i pokazuju da se radi o vojnicima koji se raspoređuju u blizini najvažnijih puteva imperije. To je arheološki potvrđuje zaključke naše studije, prema kojima su u to vreme Srbi, autohtoni stanovnici Helenskog poluostrva, bili i nosioci vojne moći Rimskog carstva.